Ketheka mutegeri wa Weru TV na kambitikie wina Thaa Mugwanja imbega inkugwate ogeni Nteto nisietu niombitagwa Christine WANJERU. Tukiambiriria MC wa Koronto atawe mwenda Kirinya na menereti mwandiki munene wa kaunti ya Meru kiambia theru nikiria akuga ni kwithiritwe na kwenda mugwanka thi kwa aruti wira giutati na watho na nkinyagia kwangaikwa kwa aruti wira mama kuma akuyukio bici ino ya county secretary augite akabira yendekithia kumuruto bicini gukurukira bunge kethirwa ateruta wira wawe bukubaterie county na tukaendelea uka tukaweta tuurie president Ruto kethira ri mbeche ciutumo cia Meru county kethira ka nyambene ti kwithira mbeche itumi ciayo. I have a whole list ya antu over 15 barabarari senior officers in government na they are permanent and pensionable lakini they have been demoted recently. Katokira muno mwankende batonga zaidi tona kabendelete wita ke mundu awitwa Dr. Mbabu arari director livestock thai andimoti akaethwa admin aura kaguru admin from nowhere from a senior position ya director na ni ongo athomerete na ne andikiri kuma thirikari ne gitare munya ne ongo andikiri thai professionals batikono akabena ngwe babati kurita Meru muntu oyo ele ni kaberia arari director wa ECD au Meru county la yote no area floating ukona kwerera utheri atira wa nyangu yero ina akarita ngwe na muntu permanent and pensionable muntu oyo Isaya Kiyuki ICO MYS adimutero aikwa kuthira yo under administrator na kanuni muntu oyo Eric Kabwawe adimutero kuma director revenue board aeta andi moto aethu admin officer wa Ruinara muntu wetwa Gatobu arari director of finance na ara Meru teaching and referral hospital arandi motero aethu admin officer muntu wetwa Kiremi Kang'eri arari director of culture andi moto aethu sub county administrator na ara Gembe East muntu wetwa Gitonga Kubu arari director lika na baba onthen kuthoma ne antu by drone from Gembe region muntu witwa Gitonga Kubu arari director liquor board aikwa admin environment muntu witwa Mrs. Tweruaki arari director wa agriculture andi mutwa ethu admin officer na ara kaguru muntu witwa Murethi arari director wa ICT andi mutwa thai ka floti ati kumenya ethere nya kuingwe ne Meru county na uti kana utiyo uti assignment yagi na muntu ai permanent and pensionable muntu weto Peter Muika arari fleet manager Meru county mzima muntu ra manager fleet cia ngari cionde cia county athai andi muterwe ka aetho town and mino lare muntu weto Bahati Mwenda arari town and mini mawa thai ka floating ate kumeina ari utingo yagi muntu weto John Nanga ka floating na arari director public health lakini thai na utu arirugo ne utikumenya nyainari muntu oyo Njeni Kaithia arari senior secretary ofisi ya muntu kwanja akondimuta nende county secretary thai muntu aretherwe it's a mere admin officer oeda muntu oyo Masegiteje arari senior accountant Gembe Central I floating uteno ari. Then something very funny, cash was barabo on the barere terminated don't do cash was bari tangu Meru. Mwarekeria wa kithomo Nterecia Mara tawe John Muthe na rutite migambo ya gucokia igururia matitama arimu ma junior secondary bare methiritwe magitetano ntubwa mauntu mwanya arimu mama methiritwe magitetano ntubwa mishara iria makuga matana ribwa kuma kwambiriria kithomo giki kia JSS rera riri thukuria kuthomithia na nkinyagia gutina mbuku iria ni thina inene iria makuga magukurukira Muthe ariuga thirikari ne kugeria bonde kumbikana nikenda kuthiria mathina ma monde na muno thina ya kwagia mbuku. We've been able to receive textbooks which is a continuous and first we had to identify the schools that were to approved as junior secondary schools, and that is how now the ministry was able now to start providing textbooks. The TSC has also done its bit in providing teachers for the junior secondary, and it is also a continuous thing because some of these start with the identification of the need and then the teachers are posted. It involved rationalization. There are those that were in primary school who are done degrees
and they apply to go to junior secondary. We believe it has taken off well. Those schools that we approved had, the first thing is that they have rooms for junior secondary school, and they have started well. We have received, and we are continuing to receive, or the schools are continuing to receive books they have received English, they have received for integrated science, they have received for Kiswahili, they have received for visual arts, and it is continuing. And we believe maybe as we start, and maybe in the next few days, all subject areas will be covered. And then we'll be able to. Initially, we had issues of the curriculum designs, but teachers were able to overcome this because they were able to download the curriculum designs, and they were able to. Kiri Nteto ciengi rais wa nthi no tawe William Ruto na kinyite nthi ya Israel ni baria maraniritie na mauntu mwanya mwanya metikaniria iri bongwataniro gatagati ka nthi inocio ciiri na kinyagia gukuria mauntu maigie urimi gatagati ka Israel na Kenya ni mariritie mauntu makwagirithia ng'endo cia ndeke na kinyagia nthi ya Israel ni kwirigira kuringa Kenya njeki. We remember with profound gratitude and admiration Israel's generosity and solidarity when it gave the emerging Kenyan state in 1963 an emphatic vote of confidence. 2 days before our independence, the state of Israel dispatched Madam Golda Meir, the foreign minister, who joined our prime minister then in laying the foundation stone of your embassy in Nairobi, the first in independent Kenya. That event marked the beginning of a friendship that has steadily grown deeper and stronger, encompassing very successful collaboration in various undertakings across many sectors. Over the past 6 decades, of growth and stability in the face of formidable challenges, Kenya has flourished impressively and vindicated Israel's early and emphatic show of faith. So broad is the scope of our cooperation and so numerous the undertakings involved that Kenya and Israel resolved to define the facets of its bilateral relations in several critical instruments, including 22 memorandums of understanding covering many sectors. They include defense, security, disaster management, water resource management, irrigation, agriculture, information, and communication technology. But our dynamic relationship continues to blossom, making it necessary for us to remain constantly vigilant of evolving challenges as well as emerging opportunities. This is the reason why our technical teams are at different stages of negotiating an additional 8 memorandum of understanding to cover bilateral engagements in health, environmental protection, and I was very happy this afternoon to join your environmental body in planting trees, management of maritime affairs, and exploitation of blue economy, cybersecurity, as well as avoidance of taxation of earnings, among other areas. Kuringa na kuthojwa kukuruthitwe kiri uribi wa mishara thirikari-ini ya kaunti ya Embu kuriona na kaunti inu ni guta milioni 20 o mwaka kiri uribi wa mishara gukirikanaga aruti wira mamwe mariribi wa mishara maita mairi mangi makiribagwa mbia mingi gukurukia bu kubaterie na nkinyagia kurikana gutina aruti wira mama ishikene ta ghost workers kaunti-ini inu. Thina uria andu maribagwa na payroll kwe andu musara wao uria maranyita ni munene kwe uria mandikirwe naguo
marwari yao ya kuandikwa. Na kwoguo ni kuonania kwi mundu wandikirwa ai job group fulani indi, lakini athie kurivwa ararivwa musara munene kwi job group ile andikirwe. Number 2, kwi andu ma promotirwe na njireta ya halali engi muno. Kwi andu atano maneka mararivwa musara ukathie account ile mwe, lakini andu ni ngurani atano ukathie account ile mwe. Kwe andu aritau avitukiu miaka 60 andu 80 bado andike ni thirikari, na kuringana na watho wa thirikari urakinyia miaka 60 ko retire andu agirwo kuthie na mbere gwikatia ukorwo wandikitwe ni thirikari. Kwina andu matauka gutarwa, tugitara andu umwe aire athatu nigetha tuhakikishe namba. Kwi andu mataumira guka gutarwa, nacio turateki matie kuo wirari tondu ni magiro kumira, tondu ni merirwe maumire mauke matarwe na wa mundu arete certificates yake. Koguo andu acio maundu mau monthe recommendations cia vesa no ria twagirwo ni gwika. Kiria ningienda kwira andu a Embu ni ati ni tugwika clean up, tondu by exercise yo yonthe ni roneka ni turata milioni cia kinye 15 to milioni 20 nundu wa urithi wa misara utagirwo gukorwo kirivwa na gukorwa tutina uwasi uri andu mara promotwa. Na kwoguo maundu mau monthe ni makororua ni tuko implement report yo twavewa na recommendations ni twavewa maritwa mandu acio onthe wa mundu mugwete aina ritwa na namba yake ya wira. Kwoguo ni tugukora tukirumiriria nigetha tuhakikishe ni twa thondeka maundu. Yes. Tugitigana na inu Nteto ni ciengi ni ati muthenya wa umuthi ni ntuku ya kunogokia Rose cia Mwari ngina wa County Secretary wa Tharakanithi tawe Alex Muratha. Mambura mama ni makinyitwe ni atongoria mwanya aribu munini wa Governor County ni Tharakanithi tawe Wilson Muisiraeli na MC wa Karingani tawe Godfrey Murithi Gaturo akiarena uriti aciari methiro makiraithiria muno ciana ni igucoka cukuru kana ni ikuthie cukuru. Kanichani ya Katholiki ya Mucho wadi ya Karingani ara atongoria mwanya bathirikari ya county batongeretwe imunini wa Governor Wilson Nyagamu Israeli baithiranite amwe na akari kumagaria Rose cia Mwari ura igina wakarani wa thirikari ya county Alex Muratha. Bonthe ibakathiritie mutochigi bakiugaga aigitwe ari mwendi Ngai ura ari na umenyeri bwega bwa ana bake. Are comic always, are monto very comic, na at least are mamu mwega monto mukwegwa riria baba tutigire na family no kuria tutigirite. Muzio baba aguranite ni muzio rutaniretie kuluta sister wa muzio atuika sister is a miracle. Na kandi bora Kristo tikabo sesa mundu gora self denial. I want to serve Christ. Munara ona kataka teruye abatigurwa batiri. Okala ide humility ae. Wala ida gukonde gwenwe chiama nwa kanideno tebu. Ndegwenwe chiama nwa pale? Apale. Wewe umaganako? Wewe umaganako? Ikagita ku aramu Israeli auriti akari amona atongoria ba makanisa barombere thirikari nene irekerie mbia kiri thirikari cha makaunti kenda mirandi ya uthina mbere itagikwama. Watu watulie, kazi itatekelezwa kwa sababu unajua kuna munda na serikali yetu unajua kutoka juu bila iko wakati huu. Kwa hivyo fundly father in charge, kwa sababu wewe ndiye Musa wetu na ninyi wote kiranzi, ombeeni taifa letu ili ajilie fedha tuendelee na majukumu yetu, sio kupenda kwetu kwa vile kuko kila mmoja anasikia vile kunaendelea, lakini we are not complaining. We are thanking God for each and everything. Noe MCA wa wadi ya Karingani Murithi Gaturo akirutaga mukana kiri aciari barabate janagiria anabago bakarega kubaira chukuru kagita tagaka kamachoka machukuru. Kire no tutona ni mwichenia kama gichagana tu kogwa gakana mekishwa gakothoma wakuria kari kogu ne gwanko mubano days muntu wa batwate gacha ko ndingira thimu
ambira nkugwatwa licikeri. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Gatukie kanya ga kunogoka banini ningucoka na Nteto nkuruki. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, and handsome, ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Soil acidity ikarikarira muthetu jwa kujwa thiriro ni regu na gutonywa ni acid. Rira muthetu jotonyaga acid nijo thiragia regu ya gitumi nijo enika uthondeki bobya kurakira imera ngugi ya gitumi ya muthetu ya nitrogen fixation ni ringeka na muthetu ijithira juri gwatine bothine ya soil erosion. Murimi tumira fomi fertilizers kire urimi bwaku kenda kuthiria thina ya soil acidity kenda kuingia maketha jaku. Ntumirieje ureteri ni fomi fertilizers kuma kwa Itracom fertilizers. Form ni fomi fertilizers. Orengi nkogwate ogeni tukithina mbere gavana wa kaunti ya Meru Thaa Kawira Mwangaza na kinyitentere cia kiani kia Baimura mwena warare Egembe kunenkanira basari na ko ni baria siasa itogete barema MCA maugite makathi na mbere kugwata mbaru thirikari ya gavana ni mama na mangi makiuragia senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi kuthirwa agitigana na gavana arute wira. Tunene ana baraba atetheru are na mbasari ni ana 1447 makofi kwa tunene ana beto banazo baraba atetha na mbasari ruare na bane na mbia ni 1107 ana beto ba muavi baraba kona mbia ruare bete skuru ni 1343 ana beto bantu betwe baraba tethekete kuona mbasari ni ana 900 na icio mbia hiyo kuona iwati tutekwerenga no tutibio tukwenda kitu kwenda imaendeleo. Kwa hivyo kama no ciatirite kwenda kuia gintu kia mwingi te wathanine bwa Kawira burenda tuijae tukerwa Kathuri akauma na umite ake ya twira Egembe North ati wonine ningakaria ngugi cia mama
ina abo kwenda announcement wibu ethairua ari ukethira ibu kwenda butwira icio bukwenda ibu ethacua isiasa ya utukua tutikwenda buriona ni oversight ikubwithwa kana isiasa ikwambirirwa te siasa. Do you have to announce that nkandika every department nkandika muntu wa oversight department ya water, ya agriculture, ya health, ya trade, ya education? Do you have to announce that? Mbecha yu akwandikana nacio ku replicate ngugira county government yekubwithia teka bage kira kire kite ya mbasari ana beto bagatetheka loi katugwire ni mantu akathuri tutire ni tutucinda wega thuri mantu amporo tutire tutucinda we mporo mpekelo babe ke na iba twekanye tubatirengwe ancho botwerengwe turta. It is too early kwanda mamuntu emwira oka oversight ambio ko oversight imbika o mwagoroku ibore bibi kobora wapinga maendeleo mami yetu wabasogeria ndaguromba ne romba buru wabasogeria tutire nafasi huu bado tusokasie maya yauba wikia nao yakinyaye nkathe kuthirando na kuretera abantu ba Meru maendeleo kana hata Mugwanja bwe na tutumuro yare turutere babo ngware tukumire wore batwere atwaere MCA ria bwatu sagure batwe na bwata sokura bwasagura mami yetu tutare na ume kagwendo magosa muntu ate na ume kagoziara waisie tutaisie no ndo tware ba yaro twasiari assembly babo bakuba wapinga maendeleo na ibore biu bila ya bia twira atire tuzange imbia kenda twinga mama twazanga mbeze cietu muntu mwe na milioni mwa kou batu atumere assembly kenda tuthukuma anje batu mugai tutena ume kenda twinga mami yetu na itwisie mucie ugethira mucio mweno mwanga kwethwe kwina mwekoro nyu kana natea nima akina Kadhuri na Mporo baune political tourist rea twaringa campaign baturire kuya kanisa nemwe natho na ikuo barare kinya ntugwe baragwa bakao basite ntona a single project kinya yetu ikiangoko ndene natho humanity na those political tourist Kadhuri netere twana twake turawira aciarirwe ni ari bara ere ngiri bele are turena ara nare kotanga antuba natho bariterwe kanate oma atare twalito muciare twana twa Kadhuri netere tociarwe aenderwe nara manto yo tutanga tukirita irongwe nekembe. Arimi mamari gukuma county ni ya Tharaka Nithi makambiriria gukenera maciara maita mathatu urimini uyu wao ni nyuma ya thoko injeru kuonekana ndini ya Dubai bare gukendekanaga kurokia tani 24 o ciumia ciiri ni mauritie arima mangi maria mankenda kugunikana thoko ino kwithirwa makithongera kirige kundi kiao ni kenda megania ndigo ino ikethirwa ikithie ndini ino ya Dubai. Samuel Gaishima ataririe. Wakagita arimi bandigo kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gikundi ya Gikamu Cooperative baigitwe bakiendia ndigo cia thokoni cia aga Kenya ira itirabaretagira maumithio marabatwire bairigirite. Muthiende arimi baba ibaonete thoko yingi ome ya Kenya nthiguru ya Dubai thoko ira mukaririgiti wa gikundi iki Jaban Joe akuga ikagiria murimi nthithino ira atwire athithinaga akimenyera marigo tulairaga ndigo jetu Kongoea Nairobi lakini twekalaga tukiranaga riu obura twangirigiti ndigo jetu twacokanire ndigo jetu no tumbe kukwira ndigo jetu outside the country na riu ni tuonete thoko Dubai na ni thoko ina mbesa mbega kirene uke challenge getwi ni kuangirigiti volumes kenda tumba ku sustain that market nuntu tuliendeka twamberia na tani 24 egitari mo in fact tani 24 ni tatirera
Ende Jaban ariuria arimi baitigirie kwithira na ikundi na bathungire ndeni ya cooperative ino ya Gikamu kenda batethaniria kwithirania ndigo ikugana tani 24 ira ikwendekana gwakira nyuma ya biumia biere thokoni ino ya Dubai. Kundi jetu ira itonyete gi cooperative no gatubangaga ni ikundi ire kuibati kuruta ndiguri kogu nuntorene tukwenda ndigo nyinge ati itarimwe nitubati at least twina ikundi nyinge na nitukwira arimi betu batonye na bamenyere ndigo jiao no buria ndarikie kugana ati ndigo ni nyinge no buria ji skatari ni buria muntu akwendia ndigo gontu na gontu tugaicokia amwe tukera twina ndigo. Nkruki akibauragia bamenyere ndigo cia gomi ndani kenda ikiendwa chigwe ire cia grade era mbega brew. In fact kugia na quality mbega kendigo gintu kia mbere nigo ikuria itigate mwe jinchondi nuntu Anthony bamenyeretie kwija kugurirwa ndigo jinchondi kale ukula na ituma mbesa mbega nuntu riu ukagurirwa inchondi unenkerwa mbesa nini. For example twagulagirwa na silingi kana makana mairi lakini niu tukithimagirwa for example tutite kwambiria na 17 shillings per kilogram eu nikuga ndigo ya kilo 30 ina around 600,000 I mean 600 shillings kogu veine inteti muno nekathi mbere gwitia muntu ratukira twina negotiation twesokaniria amwe tukamba ku negotiate prices tulinkitwe ni muntu for now na unu agatuterio na tutingwa tumba kukinya nao twetwingwa za cooperative. Ariti Nteto ino kagita kama thomo mararongirwa gutetheria gukirio remi ASDSP bakomanitie arimi babandigo arithi banguko amwe na ng'ombe cheria na banki cha kubatetheria kirurimi biashara muchemanio ororothiritwo muchiwachuka thoko no ikoneka ni lazima na mo maria makulima ndigo na mo mongerere ulimi wao wa ndigo na malime ndigo mbega ndigo zie na quality nikenda thoko o aria yonekera itwike ni kumba kwiganirwa ndigo gintu kia mbele ni kubacokeria nkatho na muno marutererwa sub county ya Muthambi nuntu ni baombira kugwatana barutha gikundi cooperative itagwa Gikamu Banana Cooperative Society. Magita mama ni tukwigwa tugicokia nkatho muno nuntu bwa wira uria ASDSP iturutirite na thirikari ya county ya Tharaka Nithi ni baturutite guntu kuraja kuria turari in fact turaturaga tukirutaga mawira metu o ugu locally na lakini magita mama ni tubanga bangito meciria metu twacendia meciria metu twambirie gutwika antu ba biashara. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ore skuru ciambiretie gucokwa kiumia giki nyuma ya rutha ruru nini aciari kuma ntere cia Tharaka ni marombete atongoria mao aribo mubunge Gitunga Murugara na mubunge wa Ntwaka Susan Ngugi Mwindu kurutha na Karugi kurekeria mbia cia basari ni kenda ciana ciumba gucoka skuru maritariria monaga mbeca kumania na imera kana into cia migunda endetha ino iri mbaro ya kwithirwa igikethwa ni marombete nkuruki antu baria methago makiruguta bikibiki kumenyera muno barabarani nikenda matikongere mekari kama aruto kugwata mitino macokete cukuru. Erentu era cukuru nyingi kurugura ona arito kwirigirwa gucoka macukuru ni kingo bomba kwanjiria tamu ya ciere indi tukeranira na baingi baciari kuma ntere monye cia Tharaka iboriti arimo kubanenkera kanya gaka ini kengo irio biomba kuma mindani na nkuruki bombe kuria bisi ni kingo ana bomba kuthoma gutena wagagu ende arimu mbatoromia rotha tukabaka bendengo no tutiena bonge tigo tutiena bonge kinyaba kumana bito tiengo ko totiemburi na mbatwegwa kio batwetera itukorera turi aciari turia go imbito choketie na ga kwekira nda go totire totienwa mbito tienwa ngoko totienwa kuro ya kumana kio ta thirikari batutubiria muno no ntubwana babetu bakuthi macukuru makura aya mbali muno kuringana na kagita kabura ukari gwetha yendi ugu turari tukuthiria kanyamu kuringana bwa twakari no kagita kaka ngitutake gintu kuri kuringana bwa miji kari timiega bwega tukuromba arimu na thirikari batuchubirie ana babetu bathoma ngebukai twaketha bia bie mundani tukabairira kira twarutaku wanani umbumete skuru thaino na mandu timega muno thaino kwa itu kuromba arimu batusubiria at least mwicho mweri uyu tuone kanda ngwikaigwi kwambiria kwiria kuuma na ndoroko kengo tumona gintu gya guchokia skuru thaino ti kwega batwitigirie gukari wogu gukari
ba twambiria guketha mantu makegwa makubua thaino mbura ti nthuku muno bia kuria bie mindani bite kuri kuuma compared na last season ino ye sasa wa buruti nthuku kuringana na bura ukari Aciari baba kiruta mbito kiri mujumbe kwa gitonga murugara gutigira na kurekeria mbasare ni kingo yomba kubaringira njeki karaba kaomba kubara mindani yao atende itojuragiria CDF aciari bojuragiria mbeca cia county ciojuragirwa na mbeca ira tokire mbumu ogu nkuromba MP gwetu na aranirie na ma principal na ara cukuru tutie na mbeca ndengwitia akura principal ibathikirie romba ria aciari kinya atongoria betu MCA na women rep na MP tukubaromba we simari nene watabwato abathurire kiri thirikari to abathurire ya Ruto thirikari ya UDA yonthe tukuromba we sima na gitio batuonereana babetu baturumiriana babetu mbasari nuntu kuri miji kinya imwe ta kwibumbura bono bwega baombe gututethia na mbasari kendana baitu bomba kuthoma bwega MP county na women rep na MCA at least kanyamugaraga kuoneka kanini ibaturumie mbasari kengo at least tumba kogerana ara sukuru ana bathoma batena thina batakwingatua na bwaru thogu kura chetu tukapunenkera tonga murugara ndombete mbasare nkanoga endogura mathato na ntirona gento kinyano anini mboyoreretie ndathio bisini wake twa mugwanu ndathi nderoyoreria mbasare ndoyoreria nkoyoreria ntirona gento ndero achoka moye urombe murungu wone round yenu enge agekoroka murungu murombera murungu tuona muthenya akoroke ona akoroka twakuririkana ndanenkero kiratati ketheri ndaira cukuru yegumo no tiage ntondona nwambi yoni ndachokire nkari ogu ndainu ndachoka obicini wake kumwira gutirege ntondona nderirwe choka moyo wetere tamu nyingi asa atoromie ari na ndi master atwetere tone katu kona no teje ndomiragira cukuru kabuabua na ntiena gento ndomiragira cukuru egumo na ntiena gento egumo form 1 pamutu egumo pamugwanu kabuabua na ntiena gento yochoke cukuru na ngarama ntire niogo ikagitani wakuboritie na baringi biashara cia matatu na bonda gutigira ibakuga baririthwo barabarani ni kingo bomba kwebukana na mitingo irekarikaga kagitani tagaka macoka macukuru ciari ana babaingi mondereba arithukia kona nundu ana ibaingi stage akenda kugia rwero mono kinyithia chokera bangi kogu bathimpora bakinyithia na araba babatie na mbeca iribatie na kathukuma gintu kira kwenda ndenia ntugo omba baraba bikibiki na mandereba wenzangu tugeri gukua aritwa mpora na utaratibu na botika overrundi wa bikibiki nekue baire na bathi nekengo bakinya cukuru bai safe kengo tethora kwena thina njira ni nuntu bova spindi bakua overrundi iro tukuona thina kiumira especially derari to bachokete cukuru na ingwitigia bwa kuringana na bora thiri gukwendekana na twathi na mbere na kuthina speed ira yagirite arito bagakinya cukuru bwega no tie thina kegwirio nkiripotera URFM kumantere Thaa Bitu Paul Gwakabithe ciengi Nteto na njira enkinyaniru nona cia kinya 1:30 kiegoro inkwendere muthenya umwega mbitagwa Christine Wanjeru. Ni Weru TV.